Molweni nonke ngelihle igama lenkosi yethu Jesu. Ndanibulisa nonke ngegama likaKristu Yesu waseNazaretha. Ndinibulisa ngegama elinamandla, igama likaYesu elisindisayo, igama likaYesu elinamandla. Ya mayibonge inkosi uYesu. Namhlanje nikhona kunodaba endifuna sixoxe ngalo namhlanje. Sixoxe ngendaba ye-anointing oil. Ekudumeli ukuthi igcwele emabandleni, emasontweni. Amasonto amaninzi asebenzisa ama-anointing oils. Akasekho umuntu ofuna ukusebenzisa izwi according njengabapostoli babesenza. Ndingayibeka kanjalo. Abasekho abantu abafuna ukwenza njengokuba abapostoli bakaJesu babesenza, kodwa abantu benza into kuba enyama okanye kuba inhliziyo zabo zithi mabenze into, kodwa benzi ngoba uMoya oNgcwele efuna senze. Kunamazwi amavesi esiwafunda namhlanje sithethe ngoludaba ngoba abantu abaninzi namhlanje ba-lost, balahlekisiwe, kwade kwafikelela ekubeni ukuthi bangene nakumasonto obumnyama, amasonto kaSathane. Lapha kukhonza ubusathane ngoba majority yamasonto asebenzisa ama-oils ngamasonto we-Freemason, amasonto we-Freemason. La khona bejoine abafundisi bakhona bejoine ama-Illuminati, laba khona bejoine Satanism. That is why bebanjwe ngama-oils. Namhlanje nizoveza ukuthi asisekho isidingo sama-oils emabandleni. The oil esiyidingayo uMoya oNgcwele. Iba abantu bangafocasa kuMoya oNgcwele ngeke zebadukiswe. Safunda izwi ku First John chapter 2. Sifunde from verse 27. Ithi nina intambiso enayamkelayo kuye ihleli kuni, enayamkela kuye uJesu. Leyo ntambiso nayamkela kuye uJesu ihlezi kunina. The anointing that you received is inside you, is dwelling inside you. Namhlanje sizoveza ukuthi le anointing le enithenga ko Shoprite, le anointing enithenga ema-Chinese, le anointing enithenga noma ngabe kuphi, asisekho isidingo sayo. Le anointing le nina niyidingayo, niyixabisileyo ukuba ne-anoint abantu, ngoba imishini yenu kuqola abantu, nifuna imali ebantwini, nedizani kwi-service i-anointing. Kanti imishini yenu kuba nenze imali ngalama-anointing eniwasebenzisayo emasontweni wenu. Kodwa namhlanje nizoveza the power of the Holy Spirit, ngoba Holy Spirit is carrying anointing. Holy Spirit is carrying anointing. Holy Spirit. Khumbula uthi uJesu hlalane eJerusalem. When you read Acts chapter 1, uthi hlalane eJerusalem nilinde idinga lokwehla kwamandla kaMoya oNgcwele. Masekehlile ehlezi phezukweni, niyoqala libe ngofakazi bami. Singofakazi kuba sisesinoMoya oNgcwele. Abantu ke ngoku abasakhona ukudifferentiate between the old covenant and the new covenant. Lapha khona thina in our generation sekwi-generation ye-new covenant, the generation of grace, the generation of the Holy Spirit. Ngeli xesha khona oDavide babe anointwa ngakhona, begcotshwa, abapriest begcotshwa, babegcotshela ukuthi le anointing irepresenta uHoly Spirit kubona, ngoba uMoya oNgcwele bethi kayifika uqala kwi-old covenant bekefikela phezu komuntu. Athi xa sekefikele phezu komuntu afike enze leyo assignment bekezoyenza aphinde ahambe. babegcotshwe nama kings ukuba ngabe uyiking ugcotshela ubuking.
abapriest, kings nama leaders. Uyabona ukuthi la khona yayisetshenziselwa lonto. Kodwa mase sifika kwi-New Testament sijonga kwi-New Covenant i-anointing oil, la khona uJames uyayichaza kahle ukuthi uJames chapter 5 mawufunda ba kuJames uthi i-anointing oil ibisetshenzisele kubeni ugcobe umuntu osuke egula kulabo abagulayo. Kodwa namhlanje ama-anointing oils asetshenziswa abantu ngathi abantu sebethembe ama-oils more than to trust Jesus, ngoba kurongo izwi alivumeli ukuthi umuntu athembe i-anointing oil more than to trust Jesus. Uyabeva noma sebefika kuma broadcast, uyabeva abantu bafakaza ngama-oils wabefundisi babo athi umuntu nisizwe i-anointing oil is no longer Jesus who help abantu, kodwa is all about ama-anointings wabo. Abanye sebede bafake nama nezithombe zabo, obuso babo sebede besezithombeni, abanye bafake izithombe zamalogo amasonto wabo, ngoba insindiso ilahliwe, ifocus isukile kuKristu yaba sentweni eziphathekayo. Namhlanje ngizoxelela labantu abafocus kuma-oils ukuthi musukulindela ukuthi masokugcobele oil yakho uzoba anointed, uzoba empowered. Umsebenzi kaMoya Engcwele lo simamkele uye osenza sibe empowered. Nguye uMoya Engcwele osiyambulela izinto. Le anointing yenza ukuthi sibe namandla. This anointing of the Holy Spirit is inamandla to break chains. Le anointing esiyamkele kuMoya Engcwele inamandla to break the evil altars. Kodwa le yakho i-anointing oyixabisile ayinamandla to heal the sick, ayinamandla to break the evil altars, ayinamandla to empower you ukuze ukwazi ukuthi to testify about this kingdom of Jesus, to testify about Christ Jesus. Namhlanje sizoveza namhlanje ukuthi abantu abaninzi balahlekisiwe, abaxelelwa ngama-leaders wabo ukuthi focus in Jesus, fix your eyes unto Jesus Christ, the finisher of your faith. Lapha kumele sazi ukuthi yini into abantu balahlekela ilento ukuthi what is the real salvation of Jesus Christ. Uba ngabantu bebe understand, bebeyazi ukuthi what is really the salvation of Jesus, bebengeke abantu bathemba ama-oils wabo, bebengeke abantu bafocus kuma-oils wabo, ngoba abanye abantu basebenzisa ama-oils ukuthi bathathe ingcebo yabanye abantu, baqola abantu imali. Kanti lento uma umuntu ungamteacher the real gospel, umfundise izwi, musana ukubuyela kuma-old covenant kodwa siku-new covenant, musana ukuthatha indawo kaMoya Engcwele ni-anoint abantu. Abapostoli bakaJesu bebethi xa be-ordena umuntu uyi-leader e-church bebengasebenzisi ama-anointing oils, ngoba bebena-understanding ukuthi o-anointa umuntu uMoya Engcwele. uMoya Engcwele bekekhetha umuntu ukuthi abe yi-leader. uMoya Engcwele bebethi xa beqeda ukukhuleka, beqeda ukuthandaza, liyayichaza kahle lithi babeqeda ukufasta ukudla bethandazile, uMoya Engcwele areveal ukuthi laba bantu aba bamele ukuba benzwe ama-leaders, ba-ordainwe. Uma besebe-ordainwa lithi iBhayibhile babebeka izandla phezu kwabo, babeka izandla. Umsebenzi wethu, the real believer of Christ, kumele ikwazi ukuthi kumele umsebenzi wakhe to lay hands according instruction ayisithola kuMoya Engcwele. Abanye abantu bazofike baqhamuke sebezofika bevela bathi the Lord said. Baninzi abantu abadukisa abantu besithi abantu uthe uNkulunkulu mandenze kanje. Abanye abantu bese bede bathengisana ngamanzi bathi wathi uNkulunkulu mandenze kanje, kanti uThixo akasoze enze ukuchasene nomthetho, ukuchasene nezwi lakhe. Kumele sibe ne-understanding ukuthi yini injongo kwakusetshenziswa i-oil kuma-Old Testament. Abanye abantu basibuyisela kwi-Old Testament kodwa sikwi-New Covenant.
Sekwi-generation kamoya ongcwele lapha it is no longer necessary uba sisebenzisa ama-anointing oils, ngoba abantu abaninzi abasebenzisa ama-anointing oils abasafuna ukuthandaza futhi abasamethemba uThixo. Uyofika kwizindlu zabo umuntu ugcoba i-oil, uyaphuma umuntu emsebenzini ugcoba i-anointing oil. Ingxaki udukisiwe ukuthi ifocus yakhe ibe kwi-anointing oil kodwa ingabi kuKristu Yesu. kuJesu emele sifocusa kuyena, umoya ongcwele emele sifocusa kuyena. Abantu namhlanje bapraise ama-oils wabo abawanikeza emasontweni. Abanye sebede benze nebusiness emasontweni. Akasekho umuntu omele iqiniso li-right. Uyabona ibandla likaJesu these days, amasonto amaninzi these days, uba angafocus angenza konke okwakusenziwa abapostoli bakaJesu, angeke baze basuke ebukhoneni baThixo. Abanye abantu basuke kuThixo ngenxa yalama-oils. uNkulunkulu wasuka emasontweni amaninzi ngenxa yalama-anointing oils, ngoba uyabona ukuthi ifaith yabantu ayisekho kuyena uThixo, kodwa ifaith yabo ikuma-anointing oils. That is why umuntu uthola ukuthi sekede efikele mhlawumbe elwa noSathane umuntu. That is uPaul, the time uPaul esithi Thixo ndineliver, Jesu neliver. Efune liliva lisuke uthi uJesu kayithetha kuyena, my grace is sufficient for you. Kodwa amakholwa namhlanje the day ehlasela uSathane, umuntu uzogijimela kwi-anointing oil engazumsiza nganext la anointing oil efike yenziwe kwifactory ethize yaseShoprite or yasendaweni ethize. Umuntu uzothi ehlaselwa nguSathane agijimele kwi-oil engazoze imsize. Umoya ongcwele ogcoba abantu, umoya ongcwele o-empowerisha abantu. Abantu abaninzi bacimba kulamasonto wabo uma besebenzisa ama-oil ba-empowered. I-oil soze ku-empowerishe anointing oil esebenzisa esontweni lakho, kodwa ngumoya ongcwele onamandla to empower abantu. Umoya ongcwele onamandla to choose ama-leaders in the church. And in the church we must allow the Holy Spirit. That is why ezothi uPaul ningamkhwintshi umoya ongcwele. Amabandla amaninzi amkhwintshile umoya ongcwele. That is why end-up awusebenzisa ama-anointing oil, ngoba kuvalwe indaba kamoya ongcwele. Bakhohliwe ukuthi umoya ongcwele uphethe ugcobo. Umoya ongcwele uphethe ugcobo. Umoya ongcwele, umoya ongcwele ungaphakathi, uhlezi ngaphakathi emntwini, ngaphakathi kwekholwa. Umuntu osindisiwe, umuntu osindiswe ngomoya nangeqiniso, ukhonza uThixo ngomoya nangeqiniso, akayisebenzisi anointing oil. That is why namhlanje kunabantu abagcwele kuma-broadcast basijabulela lama-oils, bathi oil anointing oil iyasebenza. Ubone ukuthi le leader ifocus yayo ibe kwi-anointing oil, nebandla lakhe lizofocus ama-anointing oil, ngoba they are no longer preaching the real gospel. They are no longer preaching Christ and him crucified. Bayadlala barobha abantu ababaxelela abantu iqiniso elimsulwa. uJames uthetha ngoba coba lo muntu osuke egula bebeyisebenzisele anointing oil. Uma umuntu egula doesn't mean ukuthi this bangcwele kumele sithethe iqiniso, sithethe iqiniso. uThixo ophilisa umuntu, uThixo okhulula umuntu, owenza ukuthi umuntu aphiliswe. kuThixo abantu abaninzi bafuna izinto eziphathekayo emasontweni amaninzi. Abantu bafuna izinto eziphathekayo, abafuni iThixo longumoya. Bafuna izinto, into ezathi xa ibamba akholele kuyona. Ku-shift focus ingabi kuThixo, kodwa ifocus ibe kwi-oil, into eyi-object, into engajabalana nanini na. Bayeke bakhohlwa izwi elithi seek the kingdom first and the righteousness of God. Bakhohlwa bafocusa kuma-oils. Namhlanje even bayawadefenda
uma beordena abantu emasontweni fike baba anointe ngama oils babafaka ama oil isengathi lo muntu lona uzibone ngathi unamandla mase egcotsiwe eseyigcona umzimba wonke le oil ngoba ingxaki savumela badukisa ibandla lika Jesu savumela badukisa abantu ngosebelandela labafundisi abagcwele ama oils balibonke igama lika Jesu. Namhlanje sifuna ukuxelela abantu iqiniso ukuthi abantu mabakholwe yizwi elithi lizwe umoya ingcwele onamandla to empower abantu, umoya ingcwele onamandla to anoint abantu, hayi omunye umuntu akanamandla to anoint you. There was a reason why David kwakusenzeka ngesasikhathi sabo ngelandlela ngoba David babengenathixo, uThixo engekho kubona, uThixo wayihamba nabo. uThixo wayihamba noDavid, ehamba noIsrayeli, wayihamba nabo ebagadile uNkulunkulu. Kodwa kwigeneration yethu uThixo uhlala emntwini. Kule generation yethu kaGenesis kaMoya Ngcwele uThixo uhlezi emntwini ngoba asisayidingi le oil. KusinoThixo sehlezi emntwini. Lithi izwi kaThixo thina we are the body of Christ and Christ Jesus is the head. Thina silahlwa zizinto ezincane, sishiftwa zizinto ezincane ngoba sivumela abantu abafika kuthina abafike bathi uNkulunkulu utheko. Baninzi abantu bebefikile balahlekisa abantu, abaprofeti bamanga bafike besithi Holy Spirit said to me I must do this, I must umuntu mabasipre ngemadumo yonke into. Kugcwele nama sweet oil, a sweet anointing oil to anoint your clothes, anoint your car, anoint and what, anoint and what. Yonke object yakho mediding anointing kanti bakhohli ukuthi umoya ongcwele anoint abantu. Umoya ongcwele anoint umuntu, umoya ongcwele uprotecta wena. Bakhohli abantu ukuthi even into zami the protected. Ngoba uThixo uhlezi kumina. Uma ngihamba ngemoto yami ndi protected. Uma nihlezi endlini yami ngoba ni protected. Ngoba uThixo uhlezi kuthina, andidingi lama oils akhona agcweleyo adukisa abantu. Abantu badukile emhlabeni nxa yama oil. Badukile abantu, badukisiwe abantu, balahlekana noThixo, balahlekana nevangeli leqiniso, ivangeli elinamandla elisesindisweni. Kodwa namhlanje abantu badukisiwe. Uthi uJesu nizoba ngofakazi bami. Abantu instead babafakaza ngoJesu, bafakaza ama oils. Angeke baba lama oils abafake nasezulwini. Le oil oyithanda ngeze kufake nasezulwini mntasekhaya. Kumele ufunde ukukholwa uThixo, umethemba uThixo ukuthi I am anointed by the Holy Spirit. I don't need lama anointing, I need the Holy Spirit. That is why even babehlangene abapostoli kuthiwa babahlangene bayakhonza. Lithi iBhayibheli umoya ingcwele wayehlala njalo ebagcwalisa ngoba umuntu uhleze ufuna ukugcwaliswa njalo. Umoya ingcwele aba empowerish, aba activate, bazibone naba sisemandleni njalo sisemandleni. Let us believe the real gospel of Jesus Christ. Ivangeli namandla, ivangeli leqiniso. Yabona when ushumela iqiniso abantu abalifuni iqiniso, abantu bazolwa nawe. Umuntu uzovela athi mina lasebenzisa ioil yanisindisa, lasebenzisa ioil mina nanenza kanje, uSathane wayinihlasela lasebenzisa ioil. Bakhohlwa uJesu, bakhohlwa the source of salvation, the source of salvation. Jesus Christ is the source of salvation. Angeke senze into ngaphandle koKristu. Kumele sazi ukuthi konke sikwenza egameni likaJesu, sikwenza ngoJesu. Abona yonke into abapostoli thina si different than the old covenant. Abantu be-old covenant thina sihlohlukile kubantu be-old covenant.
Kumele abantu abafuna ukusuka emthethweni omdala, abantu abafuna ukuhlukana nomthetho omdala, abantu abafuna ukuhlukana nomthetho omdala, abafuna ungena esivumelwaneni noKristu, abafuna ukuvuma ukuthi is no longer I who lives but Christ Jesus lives inside my life. Abafuni ivesi elizothi uNkulunkulu uphila kumina. Uyabona uma ukholwa ukuthi uThixo uphila kuwe, awuzidingi lezi zinto zonke, kodwa udinga uThixo uqobo lwakhe, udinga uMoya Ngcwele uqobo lwakhe. Let us focus kuKristu, let us focus kwivangeli lenyaniso. It is no longer necessary ukusebenzisa oil, it's no longer necessary. Holy Spirit is our anointing oil. Holy Spirit is our anointing. Holy Spirit, we need to be rooted in the word. We need to be rooted in Christ. You can quote many scriptures from the Old Testament. Uthi ubanman wayesebenzisa oil wazigcoba ubanman waba empowered. Doesn't mean uthina si empowered uMoya Ngcwele. We don't need these oils. We need the Holy Spirit. Kumele sazi sishubela abafundi abasebenzisa ama oils bazonde. Bonke labefundi abasebenzisa ama anointing oil nesi preach against oil until umfundi osebenzisa oil akuzonde leqiniso ukuthi wena ushumela iqiniso. Kumele akuzonde babona ukuthi laba abantu abanye when you preach the real gospel bade abanye befundi abasuka kuThixo bathengile abanye abafundi inkabi ngoba laba abantu bashumela iqiniso kumele babulawe. Baninzi abantu namhlanje abangena ezinkingeni ngenxa umuntu eshumela iqiniso, seke yitrap kubanye abantu, seke yienemy. You need to preach the real gospel. Tell people the truth ukuthi la we need to focus in Jesus. Ayima oilini nasemanzini nasinakotswayi. Abanye basebenzisa otswayi, omnye bekelila omnye bekelila kwi-broadcast ekhala inyembezi ethi kuthiwa yena umprofeti wamanga. Vela abantu bezothi umprofeti wamanga kuba izinto usebenzisa into abapostoli bengazange bayisebenzise. Wenza izinto ezi-against lento abapostoli babeyenza against yona. Abantu abafuna ukuvuma ukuthi we are the church of Jesus. We are the church of Jesus. We are the body of Jesus Christ. The body of Jesus ayide uNkulunkulu ibandla la kumzimba wakho uJesu uyena unakekelayo. uMoya Ngcwele uyawunakekela umzimba waJesu. Kumele sivume ukuthi uMoya oNgcwele uyawunakekela umzimba njengomzimba wakho. Umzimba wakho uyawunakekela. The head inakekela umzimba, izandla zifika zigcoba umzimba. uMoya Ngcwele wona usinga umzimba kaKristu. uMoya Ngcwele uyawunakekela umzimba kaYesu. Hayi thina abantu kumele sinakekele umzimba kaJesu. Asinamandla okunakekela umzimba kaJesu, kodwa kuJesu onamandla okunakekela umzimba wakhe. That is why sizohamba siduke sihambe sothatha ama anointing oil siwasebenzise singazi ukuthi what was the reason oba abaprofeti basebenzisa ama oils. Uthi lapho uJohn njengoba samamkela uMoya Ngcwele sagcotshwa samkela ugcobo lukaMoya Ngcwele. Asiludingi ugcobo lomuntu, kodwa we need the real anointing of the Holy Spirit. Kumele sivuma sibaxelela abantu iqiniso elimsulu ukuthi la we need to focus in Christ Jesus. We need to focus in the real gospel. Siyabe focusana kuyonke lento egcwele lapha. Singa focus kulento egcwele abaphandle. Ngoba phandle konakele phandle. Kumele simthande bonke abamthanda benza izwi likaThixo. Uthi uJesu bonke abawumbona umkani baThixo ngabalenzayo izwi. Kumele sifunde ukwenza abantu abapostoli babeyenza. Ngoba abaprofeti, the mission yabaprofeti babepointa abantu kuKristu ozayo.
babepointa the reason babesetshenziswa ngumoya ongcwele ngeso sikhathi bepointa abantu kuJesu ozayo ukuthi uyeza uJesu oyofela abantu emhlabeni oyokhulula abantu ezonweni zabo uyongena kwingcwele engcwele kube kanye kwangene nje kube kanye kodwa namhlanje abantu bafuna kusekhona abantu abazenza abapriest in the church. So we have a high priest. High priest is Jesus Christ. Tina, we are the prince and the kings, not the priest. We know we are assist abadinga abapriest. Yibo labastukisile bandleni abapriest. Wabona when you focus yakho ikusemntwini uzodukisa uzolahleka. Kumele umuntu mayesenza into uye kwi-scriptures. Kumele umuntu mesethatha ioil ezoyibeka ebandleni uthi abapostoli benze kanjani abanye abantu bagcoba abanye abantu babe empowered ama-anointing oil angeze emzalwane wami ube empowered usebenzisa ioil anointing oil uba empowered when you pray, when you fast, when you seek God, when you do moya ongcwele ndifuna ukuba wophile emzimbeni wami uba empowered. When uzinikele ngokupheleleyo kuKristu uba empowered. Hayi le ndlalo seyikhona emhlabeni sekugcwele ama-anointing oil amanye enziwe ngusathane kuthiwa hambani odukisa abantu hambani okwenza sure ukuthi abantu niyababulala hambani okwenza sure ukuthi abantu nibaqeda ingqondo nithatha yonke ingcebo bonke ubuhlali bomuntu nibuthatha ngalama-anointing oils eniwathengisa emasontweni nivula ibhizinesi nidukisa abantu nenza ukuthi ivangeli linyeliseke kodwa as long sekhona abantu abashumela iqiniso ivangeli likaJesu angeke ze linyeliseke as long as kusekhona abantu abafana noapostoli uPaul emhlabeni amadela kufa abathi death in me is the gain but to live is Christ. Kumele sivume ukufa sibe nesibindi emhlabeni sibe nesibindi shumele the real gospel preach the real Christ Jesus. Jesu oqobo uJesu onamandla kumele sazi bangcwele singadukiswa. Let us focus evangelini kaKristu. Let us focus in Christ. Siye kokunye okusingcolisayo. Siye kokunye ukusihlukanisa noThixo. Ngoba ezinye izinto ziyahlukanisa noThixo kumele that is why namhlanje they are no longer kuba few abantu abazothi mina uNkulunkulu ndenze nami I am a prophet, a real prophet. Ngoba abanye abantu bahambile badukiswa abanye abantu balethe izinto zabo athi umuntu ungumprofeti kanti umuntu akasemprofeti. Umuntu uve ngomnye umuntu osithi ungumprofeti kanti umuntu opha izipho umoya ongcwele. Abapostoli bebethi xa behlangene umoya ongcwele athethe. Umoya ongcwele babandleni amaninzi akasathethe uthulile ngoba abantu bamvalile umoya ongcwele kodwa uPaul ubakhuzile ba do not quench the Holy Spirit. Umoya ongcwele akasa operate emabandleni amaninzi. That is why abantu abaninzi befuna ama-object izinto eziphathekayo ngoba umoya ongcwele uthulile kubona akasathethi. Kuyiyo lonto umuntu esenda bethe esebenzisa ama-oils. Uyafika uvizithela umzalwane ugcwele une-oil ehleze ekhabhathini amane egcoba mayisiya emsebenzini amane egcoba masiya etawuni amane egcoba noba ngabe kuthiwa uyamane egcoba kanti akazi ukuthi lo oil esetshenziswa ntoni. I-oil yethu ngoku moya ongcwele oil yethu Holy Spirit. If ifocus yebandla namhlanje ingafocusa kumoya ongcwele ngeke zeziduke. uThixo ngeke zalahle ibandla lakhe uma thina sizinikele ngokupheleleyo kuKristu sifocuse kuyena. Umoya ongcwele uzosempowerisa. Umoya ongcwele uzosempower. That is why uve kuthiwa abantu babephila nangezithunzi zabapostoli ngoba abapostoli bazinikezela kuye uThixo bathi kungcono kuphile wena kunoba kuphile thina. That is why babede bephila nangezithunzi zababantu beanointiwe begcola ugcobo lukamoya ongcwele begcola ugcobo lukaThixo lukubona that is why baze bathi abantu abantu ngamaKristu kuba baphila njengoKristu. That is why namhlanje mamba uyabona labazana abaninzi abantu abaninzi abasebenzisa ama-anointing oil ungathola ukuthi uSathane uyabuthi hayi laba weak bafana nonyana bakaSkeva
umuntu uciba ngayisebenzisa anointing inkolo uzoba anointed. Kanti is a lie, the big lie from hell. Badukisiwe abantu. Abapostoli bebethi xa be-ordain umuntu bengasebenzisi anointing oil ngoba umoya ongcwele ufike wazitshintsha izinto emhlabeni ngoba silibandla lakhe. Abantu abaninzi, abafundisi abaninzi bafuna ukunakekela ibandla, kanti uKristu omele anakekele ibandla lakhe. uYesu thina sikumzimba, uKristu inhloko. Kumele kube inhloko, kumele uKristu benguye onakela ohoya umzimba wakhe, owazi ukuthi umzimba umsekelimele. I must make sure ukuthi ngiyafixa ngoba abantu abaninzi bathatha indawo kaMoya Ongcwele. Abantu bamvalile uMoya Ongcwele. uMoya Ongcwele wayendaba ethula. Umuntu wabona ukuthi uMoya Ongcwele uthulile, manje sebenzisa oil ukuze ifaith yabantu itshintshe, ishift ibe kwi-oil anointing oil, ingabi kuKristu. Yabeva namhlanje even sebefakaza emasontweni athi ndibonga ugcobo lwalapha ekhaya. Alukho ugcobo lwalapha ekhaya, sinogcobo likaMoya Ongcwele. Ugcobo lwalapha ekhaya alusebenzi lolamanga lukaSathane. Kuthi hayi thina ndibonga ugcobo lwalapha ekhaya, amanga kaSathane lawo. uSathane ukutshintsha ingqondo zabo. Asibonga ugcobo lwalapha ekhaya kodwa sinogcobo lukaMoya Ongcwele, Holy Spirit. That is why abantu abanikezwa iqiniso, abantu badukisiwe, abanikeza ivangeli, banike ngoba imishini yabefundisi abaninzi ikimali zabantu ukuthi bona bacebe abantu bahlupheke. That is why bezonihluphekisa, bezokwenza sure ukuthi when you lose focus uKristu. Kanti abapostoli imishini yabo bebethi futhi imost yabapostoli bebethi kabethandaza labantu bathandaze, bebelievele ukuthi bethandaze egameni likaJesu. Uyabona the first miracle eyenziwa ngabapostoli Acts chapter 3, uma usoyijonga ithi indoda yazalwa eziqhwala, kodwa athi abapostoli uJohn noPeter bathi we don't have money, asinayo imali, kodwa in the name of Jesus Christ rise up and walk. Abazalwana abantu sebayehluleka ukutsho kanjalo. Umuntu ugijimele anointing oil engasoze imsize. Amanye ama-anointing oil enziwa underground, underwater, enziwa uSathane suke kwikingdom yobumnyama. Umuntu afika ikholwe, ngeze nikhole i-oil mna. Ngisaphila emhlabeni I never call oil esenziwe omunye umuntu. Ngizokholwa nge-anointing oil kaMoya Ongcwele, Holy Spirit. Uye osixubayo, uyena olungisa ibandla lakhe, uyena o-empowerish ibandla lakhe, owenza ibandla libe namandla. Mele abantu bangadukiswa. Namhlanje sizoma egephini, we preach the real gospel. Ivangeli elithi sigcotshwe uMoya Ongcwele, asigcotshwanga umuntu. Usibona namhlanje sathi uJesu inkosi, asigcotshwanga umuntu kodwa sigcotshwe uMoya Ongcwele. Mele sivume ukuthi Holy Spirit, let us preach Christ and Him crucified. Let us focus evangelini leqiniso. Hayi ivangeli lamandla elamanga likhona, ivangeli ligcwele amanga. Abantu abasafuna ukushumayela iqiniso, abantu bayacompromise, abasalishumela ivangeli lenyaniso. Namhlanje let us tell people the truth ukuthi abantu mabafocus kuKristu, kuYesu. Uyena wazi indlela yomuntu, uyena wafela umuntu emnqamlezweni, uyena owenza ukuthi nathi sibe sindisiwe namhlanje. Uyena wasilanda sihleli le sizenzela izono zethu, wasilanda wasileta kwikingdom yakhe. Yiyo lonto kube nguye futhi osinakekelayo, uyena osiphilisayo. Ngemivumbo yakhe saphiliswa, ngemivumbo kaKristu saphiliswa. Amelanga yonke into abantu abandala izwayi even izoni namhlanje. Abantu izoni uma befuna ukwenza isono bahamba bawukota ama-scriptures. Umuntu bayefuna ukuphuza utshwala uyahamba uphuza awukhota iscripture athi kubhaliwe nje ezweni, kubhaliwe. Lali izwayi namhlanje bedukisiwe abantu. Umuntu ugijimele ku-Old Testament ayothi uDavid wagcotshwa, ubani wagcotshwa, kanti la asigcotshwa, sigcotshwa uMoya Ongcwele. Our anointing is spiritual, our anointing is spirit. Anointing it is spirit. Holy Spirit come from Holy Spirit. Sinamandla okwenza konke ngoKristu osiqinisayo. Let us trust Jesus. Simethembe uKristu Yesu. Malibonge igama likaJesu.
uyohleze inkosi, uyohleze namandla uJesu, uyohleze esigayidile, uyohleze esilungisa esiqeqesha. Umele umuntu mayiza kuwena esenza into esithi uthe umoya engcwele kum. Check the scriptures ukuthi ngoba umoya engcwele angeke azathi yenza into ethe. Baninzi bafikile abaprofeti bamanga, bafikile bafaka abantu amadumba bathe the Holy Spirit said to me. Abanye badliza inqa bathi the Holy Spirit said to me. Abanye basebenzisa amanzi namhlanje bathengisa amanzi emasontweni bathi the Holy Spirit said to me because of the number of people is too much. Yabona ukuthi manje wathengisela ama-anointing inkoli. Amanga asathane lawo. Umoya engcwele akazayitsho lonto leyo athi thengisa i-oil in the church. Amanga sathane lawo. Uboyazi ukuthi leyo church ayisenathixo phakathi. Bonke abantu abayela kwelo sonto, lisonto lika Sathana lisenathixo. Kuthe uSathana uNkulunkulu walo ndawo uSathana. Sathana uzidukisile ingqondo zabantu. Sathana uzidukisile ingqondo zabantu. Abantu abasayifuni inyani, bafuna ama-object more than to seek God, more than to seek Jesus. Abantu bafuna into eziphathekayo, izinto eziphathwayo. Abafuni thixo abantu abafuni ukuthi bafuna izinto eziphathwayo. Ifaith yabo ikwizinto eziphathwayo, ayikho kulo thixo lophilayo odala izulu nomhlaba. Kumele uvume uthixo ahlale kuwena, uthixo asebenze kuwena. Uzoyibona lento edichoyo ukuthi ugcobo lusuka kumoya engcwele, ugcobo lusuka kumoya engcwele. Holy Spirit, malibonge igama lika Jesu, makabongo obuyayo masinyane. Sendvala. Let us focus in Christ. Let us fix our eyes in Jesus, the finisher of our faith. Let us focus in Christ. UJesu oqinisileyo oqiniso. He is the way, the truth and life. Amela ngasidukise sivumela abantu basidukise. Let us allow Jesus to control his church. Let us allow Holy Spirit to control the church of Jesus, to drive the church of Jesus, to empower the church of Jesus. Ayumuntu. Hallelujah. Malibongwe gama lenkosi yethu Jesu Kristu. Senvala kule ndawo. Ithanda ukuthi abantu bazi ukuthi there is God. There is Jesus who died on the cross of Calvary for the sins of the world. Abantu emasontweni wabo mabazi ukuthi ukhona uThixo onakekela ibandla lakhe. Ukhona uThixo owenza ukuthi ibandla lakhe liphiliswe, likhululeke. Ibandla lakhe uThixo likhululwa nguyena, hayi umnye umuntu. uThixo onamandla okusindisa umuntu, uThixo onamandla okuphilisa umuntu. Does it mean when you use this oil you uzophila? Does it mean when you use your oil you shall be healed? Kodwa when you call upon Jesus Christ you shall be saved. Surely you shall be saved. When you call upon Jesus, surely you shall be saved. Let us focus in Christ. Let us focus in Jesus. Unamandla, uyaphila, unamandla. Uyaphila uJesu, uyaphila unamandla. Ukhona emhlabeni uJesu, ukhona emhlabeni uJesu. Ukhona enhlizweni zabantu. Khona uyaphila. Uthema ihamba etindi emka. Wathi nini shinodwa. Imthanda maseke thuma abafundi bakhe. Athi hlala letho uthi ngizoba nani lize lipheliswe liphakade. uKristu enathi loze lipheliswe iphakade. uThixo enathi uma uJesu enathi, what is the use of oil? Uma uJesu engakithi, what is the use of oil? Uma uJesu engakithi, uma uJesu ehlezi kuthina, yini sigijimela kwizinto eziphathekayo? Why sogijimela kwizinto eziphathwa uma uJesu ekuthina? Malibonge igama lenkosi uKristu onamandla. Malibongwe igama lika Jesu. Senvala, let us pray in the name of Jesus. Baba ulungile Nkosi, ungcwele ke Nkosi uJesu Kristu namandla, uyaphila. Bless your word God, bless your word in the name of Jesus Christ. I pray ukuthi uNkulunkulu ongcwele izwi lakho lingene kubantu, abantu bal receive izwi lakho Nkosi yami Jesus Christ.
Baba yenza ukuthi abantu bazi iqiniso umoya ngcwele bangasuka eqinisweni ngoba umoya ngcwele uyena osifundisa iqiniso uyena umoya ngcwele osenza sihlale eqinisweni likaKristu. Baba ndiyathandaza umoya ngcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. We love you so much Jesus Christ. Utshilo wathi ngeze usishiye futhi ngeze usilahle, uzoba nathi lize lipheliswe liphakade. Sibonga umthandazo wawuthandazayo wawuthandazela thina Thixo ongcwele, wathi Jesu Kristu ubusise nabo abathi bawukholwa bengazange babone. Boyingcwele siyabonga Thixo wethu ongcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla. Wena ulihlathi lethu ligqiba lethu, wena uyasivikela uyasiprotect uyasilwela usinqobela zonke izimpi esihlangabezana nazo. Moya ngcwele, I pray in the name of Jesus Christ, amen.